Pretpostavljam da je baš kraj maja period kada mnogi od vas počinju da razmišljaju o letovanju. Kada vas uveliko sustiže bezbojnost svakodnevice. Kada vas obaveze, rad i stres teraju da bodrite sebe rečima koje pod reflektorima slušaste kao mali, uz ujanja čiju jezivost ni najudobnija stolica nije mogla da ublaži. Još malo i gotovo. Baš zato sam htio da današnja tema uopšte ne bude komplikovana ni apstraktna. Malo da odmorimo od prirodnih nauka i filozofije. Osjećam da moje voljenoj četi ovih dana treba nešto laganije i prizemnije. Nešto za plažu. Tako da u današnjem videu putujemo zajedno. Naći ćemo neko mjesto južno od nas pogodno za letovanje i onda ću ovaj video posvetiti tom kraju pričajući što god o njemu. Da, vaš turistički vodič amater sa savršenim porteño dijalektom i hroničnim rinitisom, tako je. Nada se da vas se dopada ideja. Treba još samo da odaberemo tačnu destinaciju. Šta volite najviše? Mediteran? Montenegro? Italija? Tunis? Izrael? Ok, ipak ne Izrael, to je već previše aktualno ovih dana. A što se ne bismo igrali one igre sa globusom? Znate ono kad uzmete globus, zavrtite i pripremite kažiprst da ubodete žmureći. Prvih 6 puta podite vodu sred Pacifika i onda konačno potrefite neko tlo i tamo na kraju tačno i odete. Tako ćemo i mi. Ja ću otvoriti e-globus i povući ka gore da bi kursor pao negdje na jug. Gdje tačno padne kursor, o tom mjestu danas govorimo. I naravno, ovo ću odraditi žmureći. Evo nas. Da li ste spremni? Idemo. 3, 2, 1 i... Kakva je ova muzika? Ček da otvorim oči. Aha, ček da približimo malo. Can you enhance it? Can we enhance this? Can you enhance it? Hold on a second, I'll enhance. Ekvatorijalna Gvineja. Dobro. Ček da vidimo plaže tamo. Nije loše, na slici fali sunca, tu su neke limenke, ali navikli smo mi da bacamo smeće gdje ne treba. Ali šta bih mogao da kažem o ekvatorijalnoj Gvineji? Portugalci su u 15. veku prvi doplovili do ovih prostora i vladali do 18. veka, nakon čega su Španci preuzeli, ali to sve smara i uspaljuje, preskočit ćemo to. Srećom po nas, postoji zanimljivija tema vezana za istoriju ove državice. Francisco Macías Nguema, prvi predsjednik ekvatorijalne Gvineje, bio je pravo neverovatno čudo, a vidjet ćete zbog čega sve. Otac mu je bio plemenski mag, lekar, šaman, dakle prava medicina, a ne trovanje farmakomafije. Malo bajanja, plesanja, rituala i kao rukom odnešeno, šta god je u pitanju. Izgleda šašavo, ali ekvatorijalno-gvinejska šamanska medicina je najbolja na svetu. Nguemino djetinjstvo nije bilo najsrećnije. Kada je imao 9 godina, oca su mu pretukli na smrt na njegove oči. Nedelju dana kasnije, majka mu izvršila samoubistvo i ostao je sam sa svojih 10 braća i sestara. Ove stvari možda treba imati u vidu zbog svega što ćete čuti u nastavku, ali nećemo žuriti. 1967. godine od strane Španaca održana ustavotvorna skupština na kojoj se pregovaralo o novom ustavu za nezavisnu ekvatorijalnu Gvineju. Na tom događaju je Nguema, koji je tada bio potpredsjednik autonomne tranzicione vlade, održao govor u kome je tvrdio da je Adolf Hitler spasio Afriku. Godinu dana kasnije postao je prvi predsjednik ekvatorijalne Gvineje, pobedivši na prvim i jedinim slobodnim izborima tamo do danas. Trebalo je malo vremena da Nguema pokaže svoj talenat za upravljanje državom. 3 godine kasnije on poništava ustav iz 68. i donosi dekret, odnosno naredbu 415, koja je njemu lično pružala doslovno svu moć nad vladom i svim državnim institucijama. Potom je donio zakon koji je nazvao Zakon 1, kojim se obezbedila smrtna kazna za bilo koga ko zapreti njemu ili vladi, odnosno u suštini njemu. U slučaju uvrede predsjednika dobili biste tačno 30 godina zatvora. Godinu dana kasnije, novim dekretom se sve postojeće političke partije spajaju u jednu, jedinstvenu nacionalnu partiju, a Nguema se proglašava doživotnim predsjednikom partije, a i države. Organizovanje druge političke partije bilo je zakonom zabranjeno. Nguema nije volio intelektualce, zbog toga je ubijao doslovno sve koji su nosili naočare, jer je mislio da je nošenje naočara dobar pokazatelj toga da li je neko intelektualac ili ne. Znači, ne samo da je bio protiv pametnih ljudi, nego mu ni rezonovanje nije bilo naročito pametno. Ovo za naočare je nešto što se spominje u vezi sa vladavinom Pola Pota, čuvenog diktatora iz Kambodže. Veliki umovi slično razmišljaju ili zapravo samo pate od sličnih duševnih oboljenja. Međutim, nakon nekog vremena Nguemi je sinulo. Čovjek može biti intelektualac i bez naočara. Tako da je došao do istinskog pokazatelja iskrenog intelektualizma. Knjige. Bilo ko je posjedovao makar i jedan papir sa odštampanim tekstom,
bio je u životnoj opasnosti. Reč intelektualac je ubrzo bila zabranjena, kao i privatno obrazovanje jer je bilo antidržavno. I sva zapadnjačka medicina je također bila zabranjena jer je bila antiafrikanska. Nguema je bio vrhovni sudija sa apsolutnom moći i u tom periodu je već hiljade ljudi osudio na smrt. Ovaj posao su uglavnom obavljali njegovi rođaci i ljudi iz njegovog klana. Uništavao je čamce i brodove kako bi spriječio narod da beži iz zemlje. Ribolov, to jest pecanje, je također bilo zabranjeno. Postao je samo jedan put koji je vodio ka izlazu iz zemlje, a taj put je bio pun nagaznih mina. Sam sebi je dao titulu koju je nazvao neverovatno čudo, a potom i drugu, veliki majstor obrazovanja, nauke i kulture. Smislio je državni moto koji je glasio: ne postoji drugi bog osim Masijas Ngueme. Nije imao nikakav razvojni, privredni, ekonomski plan ili bilo šta slično tome. Nakon ubijanja guvernera centralne banke, uzeo je sve što je ostalo od državnog blaga i odneo to u svoje selo i stavio ispod kreveta. U tom selu je provodio većinu vremena, a kad je morao da dođe u glavni grad, struja bi ponovo bila uključena. Da, svaki put je isključivao struju u cijelom glavnom gradu dok nije tu, radi uštede. Postoji jedan događaj koji se desio nešto ranije, a nisam ga spomenuo. Bilo je to na Božićno večer 69. kad su još uvijek postojali neki Nguemini politički protivnici. Nguema je tad doveo oko 150 njih na stadion u glavnom gradu Malabo zajedno sa vojnicima koji su ih po njegovom naređenju to večer naravno sve streljali. Međutim, to nije bilo obično streljanje. Po Ngueminom naređenju vojnici su morali biti obučeni kao Deda Mrazevi, a preko glasnog uzvučenja na stadionu je išla pesma Those Were the Days od Mary Hopkin. Nguema se dobro drogirao. Uzimao je velike količine i boge radi psihodelije i kombinovao to sa jestivim oblicima kanabisa. Samo prirodno. Bez obzira na uništene brodove i mine na putu, procene su da je 101 ili 150 hiljada ljudi ipak uspjelo da pobegne iz zemlje za vreme Nguemine vlasti. Imajte u vidu da je ukupni broj stanovnika tada bio oko 215 hiljada. Dakle, oko 47 ili 70% cijelog stanovništva izbjeglo. Pored toga, desetine hiljada ljudi je bilo ubijeno. Pusti taj lavabo unutra. Iako je Nguema uveo prinudni rad, proizvodnja kakaa koji se najviše izvozio je pala za 5,6%, vjerovatno jer nije ostalo mnogo ljudi koji bi obavljali posao. 1979. godine Ujedinjene nacije i Europska komisija su osudile Ngueminu vladu. To nije mnogo značilo već potpuno razorenoj državi i svim ljudskim žrtvama. Nakon što je streljao nekoliko članova svoje porodice i najbližih ljudi, ostali u Ngueminoj blizini su postali zabrinuti, ne želevši da ih dočeka ista sudbina. I tako je Nguemin nečak Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, inače brat jedne od žrtava, sproveo državni udar i 3. augusta 1979. je svrgnuo svog strica sa vlasti. Masijas Nguemi je u septembru iste godine sudio vojni tribunal i presuda je bila smrtna kazna od 101 put. Ne znam da li su očekivali da će se on posle prvih 100 puta povampiriti ili da je žilavi nego raspući navodno ili su samo htjeli da nekako učine kaznu još težom. U svakom slučaju, jednom je bilo dovoljno. Ne krivim vas ako ne možete da povjerujete u sve ovo što vam ispričah o Nguemi. Ali izvori su u opisu videa, kao i uvijek, pa pogledajte sami. Mislim da će vam sumnje nestati kad čujete par stvari o tome kako vlada nečak, Teodoro Obiang. 1993. i 2003. Teodoro Obiang je razglasio da je on bog države, sa svom moći nad ljudima i stvarima. Također je rečeno da je u neprekidnom kontaktu sa svevišnjim bogom i da može da odluči da ubije bilo koga bez da za to odgovara i bez da za to ide u pakao. Danas postoje izbori u Ekvatorijalnoj Gvineji, a Teodoro Obiang, koji je na vlasti već oko 42 godine, dobija uvijek sa preko 90%, a glasanje je javno. Inače, 92. godine je na teritoriji Ekvatorijalne Gvineje pronađena nafta, što je povoljno uticalo na ekonomiju ove države. Kad kažem ekonomiju, mislim na bogatstvo predsjednika i njegove porodice. Sin Teodoro Obianga je danas potpredsjednik države i voli da, što bi se reklo, fleksuje na društvenim mrežama svojim bogatstvom u obliku voznog parka, privatnih aviona i palata, dok sirotnja jadna nema kruva da jede, a nema ni kolače. Dođo smo i do kraja ovog videa. Šta da vam kažem? Nadam se da ste iz svega što vam ispričah uspjeli da izvučete glavnu poentu. Nešto oni jedu prasetinu, mi pijemo ladnu vodu? Ne. Svaka vlast je od Boga? Ne. Nema nikakve poente. A nisu vam ovo Ezopove basne iz drugog osnovne, ni vicevi Tine Dakić. Samo je bilo zanimljivo i to je to. Sljedeći video očekujte kad bude manje lenj da ga napravim. I kad bude manje govorio o sebi još malo i gotovo zbog pritiskajućih obaveza. Da, pravi šampioni ne rade ništa po cijeli dan, a radi ih opet nekako stiže. No doći će i to vreme, ništa se ne brinite, na kraju se sve odradi. Ali prvo obaveze, pa onda klipovi, žao mi je. Želim vam lep odmor kad god i gdje god da odete. I da,
Nadam se da ćete naravno imati one potvrde. Ne zbog putovanja, nego zbog vas. Samo zdrava i jaka voljena četa je dobra voljena četa. Ne uzdajte se u šamanske lekare i dižite tegove. Pozdrav!